Bantu bayakhohlwana. Kodwa namhlanje sithi Nkosi sikhumbule. But we speak resurrection in the name of Jesus. Noma kuthiwa ungena la uphethwe inhloko uphume solibambile, but isizokhuluma amagama lathi namhla khunjula uNkulunkulu ungene nayo uphume seungenayo, because lapha kufuna kube kusepanel beating, kufuna kube segarage, kufuna ungene emlendo unkenketa, kufuna ungene ushisa inyawo, kufuna ungene ubulawa sisu, kufuna ungene uphethwe ngumkhokhoda, but uthi Lord remember me into tendeke. Lithi Josepha sebamxoxele onke emaphupho abo, lithi lele kucala belimnanzi. Walichaza Josepha wathi lokho kusho ukuthi 3 days Pharaoh utakhokha ejele. Kanti vele kusele 3 days Pharaoh ende iphathi. Kulo 3 days kwahlangana indoda yakhe. Lithi ke iBhayibheli umhluthi wamawayini waya ngesibinzi lapha wafike wahlala athi liphupho lakhe limnanzi. Lithi Pharaoh wakwenda njengoba bebaphuphile. Lo munye labalibi lakhe wesaba nekulisho lekuhlelela phasi uneliphupho mana lisilihle, ngoba mawungakaphuphi lutho yaba zasikhishwa into lesasiyibonile. Noma ngabe kuthakathiwe asingenelani ukuthi ngibani, but I'm speaking as a prophet of God. I fear no evil. I speak right now against every evil spirit emigwaqweni noma kukuphi. But namhla mina ngidoprofeta ngidokhuluma amagama, asikho sikhali lesilodelwe ngisho bantwana bethu lesitawuphumelela ngegama lika Jesu emigwaqweni, etikolweni, emimangweni. The devil is a liar. Lithi iBhayibheli last verse, kodwa azange bamkhumbule Josepha. Zange bamkhumbule Josepha. Uyabona ekhaya mawutalwa nemasoja uyucabanga ukuthi kungendeka nami ngibe lisoja kusasa. Singa umuntu otakhumbula. Khona indoda emini kuyane kube umzalwane yabazalwane unganyamalala, una unyamalala bakukhohlwe abantu, but there is a man, his name is Christ. Akalibalana akakhohlwani, bayakukhohlwa nje esondweni, bakukhohlwe nje emangweni, bakukhohlwe noma kusemagameni ekuthi kutholwa italapho uve ukuthi yathi wena sakukhohlwa kanjani bekuvele lithuba. But na una Jesu uyakhona khumbuleka. In the book of Genesis chapter 8 verse 1, uNkulunkulu wamkhumbula Noah, wamkhumbula netilwane tonke kanye nato tonke tifuyo labenato emkhunjini. uNkulunkulu waletha umoya waphuphutha etikwelwane, etikwemhlaba emanti etsha. Mhlambe namhlemini lana uyagula, mhlambe namhlemini lana awulala ebusuku, mhlambe na utibuka unesimo lesi generational. Kodwa ndothi namhlemini Nkosi ngikhumbule. Bazalwane, bantu bayalibalana, bantu bagood ekwethembiseni info. When it comes to fulfillment, bese uthi hayikhona. Ngoba ufuna uhambe ukhunjulwe uNkulunkulu, bantu bayakhohlwana. Noma ngonile Nkosi ngicela ungikhumbule. Noma ngakhondi kahle endleleni ngicela ungikhumbule. Noma kungenxa yami nize ngibe njena ngicela ungikhumbule. Ngicela ungikhumbule Nkosi. uNkulunkulu uyaphendula. Wakwaphendula indoda lengiSamson imoshe itinto. Wayiphendula sayibambi engasabona emehlweni. Nawe sisenemehlo. Senetinyawo. May God remember you. Mhlambe la ufuna umsebenzi,
uya applya abaphenduli sebakhohliwe bantu khona umuntu ongakhohlwani nawe sowukhohliwe ukuthi ufisane empilweni khona Jesu khona Jesu lijelele kweswela lijelele kugula lijelele kungakhoni lijelele ukuthi balibale abantu bakhohlwa ukuthi ukhona donke indoda akuqhamuke ngemuva bathi yathi besesikhohlwe ukuthi kunawe bekunelithuba belivulekile but nomhlameni indoda inkosi sikhumbule and we are not going to close our eyes funa sende ama declarations sibhekile right now I want to pray uma kukhona spirit right now lesingavimba ukuthi mina ngime la nithi bonke labangasebenzi uNkulunkulu wangitsha ukuthi nabafuna imisebenzi batayithola bese kuba nemoya noma ungabhaqa kuphi ufuna kusuka namhla nathi ukuthi we are dealing with the spirit and we are prophetic